Okay, breaking news. Lock the fuck in, because this is like, shit just got ramped up real quick. Mengakui dan menjamin hak Israel. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi, menjaga Datuk Seri Anwar Ibrahim. You guys know Malaysia, the beautiful country that Nanami was trying to take? Banyak negara yang melarang dan Malaysia melarang dah puluhan tahun. Ketegangan diplomatik semakin memanas. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa Malaysia akan terus mempertahankan pendiriannya terhadap Israel dan menyokong hak rakyat Palestin. Namun, tindakan itu mendapat bantahan daripada 8 anggota Kongres Amerika Syarikat yang menggesa Washington mengambil tindakan terhadap Malaysia serta mengkaji semula hubungan kedua-dua negara. Anwar menegaskan pendirian Malaysia bukan dasar baharu, sebaliknya telah diamalkan sejak sekian lama. Malaysia tegas dengan pendirian mengekalkan dasar melarang kemasukan warga Zionis Israel ke negara ini. Perdana Menteri berkata Malaysia enggan tunduk meskipun berdepan ugutan daripada 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Pendirian itu selaras dengan dasar negara sejak sekian lama serta prinsip Malaysia dalam mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin. Banyak negara yang melarang dan Malaysia melarang dah puluhan tahun. Jadi mereka gunakan kesempatan sekarang untuk mengugut saya dan Malaysia dan mohon supaya kerajaan Amerika mengambil tindakan. Biar saya jawab dengan jelas. Pertama, dia kena faham ini negeri merdeka dan berdaulat. Dan tentangan kita kepada Israel kena zalim mereka, kena penjajahan mereka, kena pembunuhan setiap hari. Bikin gempar, hubungan diplomatik Malaysia dan Amerika Serikat mendadak memanas. CNN Indonesia memberitakan bahwa Amerika Serikat melalui pernyataan para anggota Kongres menyampaikan kemarahan dan ancaman terhadap Malaysia yang berencana mengusir warga Israel di negara itu. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memberikan respon santai namun sangat tegas terhadap protes keras yang dilayangkan pemerintah Amerika Serikat. PM Anwar Ibrahim menegaskan bahwa Malaysia adalah negara berdaulat yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun demi menjaga keamanan nasionalnya. Anwar kembali menegaskan bahwa pemerintah Malaysia tidak melanggar hukum internasional apapun karena memiliki kebijakan tersebut. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan mana-mana rakyat Israel yang dikesan berada di negara ini akan diusir serta-merta. Perdana Menteri berkata semua agensi berkaitan termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi sedang menjalankan siasatan berhubung dakwaan terdapat warga Israel yang menggunakan 2 pasport atau kewarganegaraan untuk menyertai Community Network School di Forest City, Johor. Itu dah semua agensi dan saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasat. Kita tidak izinkan. Kalau ada tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel kerana kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini semua agensi telah menjalankan siasatan. Disebabkan Malaysia menolak negara haram Israel dan Yahudi Zionis, sekarang terima akibat. Bayangkan sampai 8 orang ahli Kongres US desak sungguh-sungguh supaya Malaysia ubah dasar, kembali mengiktiraf negara haram Israel dan Yahudi Zionis. Mereka juga mencadangkan dana International Military Education and Training ni ditarik balik. Alhamdulillah, PM kita tegas dalam bab ini. Tapi rakyat Malaysia kena bersedialah untuk menerima akibat menentang Yahudi yang memerintah dunia hari ini. Setelah lama Malaysia menerima dana, doktrin dan ilmu ketenteraan daripada Barat, kini adakah gesaan ini akan menggugat negara Malaysia dan mengubah apa yang kita pegang prinsip selama ini? Guys, aku nak tahu apa pendapat korang. Patut tak gesaan ni kita Malaysia kena ikut dan ubah apa prinsip yang kita pegang selama ini, iaitu kita menolak dan menentang sekeras-kerasnya negara haram Israel dan kezaliman yang dilakukan terhadap Palestin. Okay, breaking news. Lock the fuck in, because this is like, shit just got ramped up real quick. The Malaysian government, Prime Minister of Malaysia, is deporting all Israelis as of right now. That's fucking crazy. That's a sentence like, honestly, that's a sentence you really didn't think you were going to hear after being taught about World War II and shit, but wouldn't you know it, after World War II,
it's them doing the genocide. Whoops, am I allowed to say that? Hey, do you know I have a golf channel now? Do you know, because honestly, at this point, I'm just done with talking about this shit. Holy fuck, bro. It's about to get really bad, by the way. I mean, as if it's not already bad enough, but having said that, go check out Punch Drunk Golf. I just posted a video where I played my mother. It was way closer than I would like to admit. Although she is a stick. She's good. She's good out there. She can hit the club. She's got a good drive on her. Anyways, if you're sick about hearing about all the doom and gloom, go check out Punch Drunk Golf. Just give your head a shake. Call it a bit of fresh air. And also, it's a good thing to do because they might shut this channel down any day. So it's pretty much my backup at this point. But yeah, Malaysia. Malaysia? Let me know in the chat. Hari ni tuan-tuan, kecoh tuan-tuan. Viral satu surat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya kesian dengan dia. Sekali lagi, bukan setakat diserang daripada dalam, tapi kali ini mendapat serangan daripada ahli Kongres Amerika Syarikat sendiri, tuan-tuan. 8 ahli Kongres Amerika Syarikat dah tanda tangan satu surat yang dihantar kepada Marco Rubio, iaitu Secretary of State Amerika Syarikat. Mereka ni buat apa, tuan-tuan? Mereka desak supaya hubungan keselamatan dan ekonomi Amerika Syarikat dengan Malaysia dikaji semula, tuan-tuan. Disebabkan apa, tuan-tuan? Disebabkan mereka ni dakwa Perdana Menteri kita hari tu ada buat satu kenyataan bahawa mana-mana rakyat Israel yang berada dalam negara kita ni akan dihalau, tuan-tuan. Jadi mereka ni koyak, tuan-tuan, betul-betul koyak. Mereka betul-betul koyak. Bukan tu saja, mereka ni juga mendesak supaya Amerika Syarikat mengenakan tekanan terhadap negara kita Malaysia, termasuklah menggesa supaya dana program latihan IMET digantung sekiranya Malaysia tak ubah dasar yang mereka ni petikaikan dalam tempoh 15 hari. Jadi tuan-tuan, inilah salah satu tekanan dan desakan terhadap kerajaan kita, terutama terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, bila dia lantang mempertahankan negara Palestin, kedaulatan Palestin dan hak rakyat Palestin. Jadi betul lah, saya setujulah kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kata mana-mana rakyat Israel yang ada dalam negara kita ni, kita halau. Tu memang dasar kita daripada dulu, tuan-tuan. Saya setuju dengan benda tu. Jadi saya minta tolonglah, tuan-tuan, kepada semua rakyat Malaysia, bila negara kita hari ini mendapat satu ancaman yang sangat besar macam ni, yang boleh menggugat keselamatan kita, yang boleh menggugat ekonomi dan kestabilan negara kita, saya minta tolonglah. Saya minta tolong kepada semua rakyat. Bersatu padulah kita. Ketepikanlah fahaman politik, ketepikanlah bangsa apa, warna kulit apa, agama apa. Hari ini kita bagi sokongan. Kita sebagai rakyat Malaysia bagi sokongan sepenuhnya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk apa? Untuk mempertahankan kedaulatan negara kita ni, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mana-mana negara tak ada hak untuk mencampuri dasar negara kita. Israel ke, Amerika ke, negara kita adalah negara yang berdaulat dan merdeka. Tak kira lah, tuan-tuan. Kita dah buat ketetapan warga Israel memang diharamkan untuk berada dalam negara kita, dan kita ni, tuan-tuan, sebagai rakyat Malaysia, saya menyeru sepenuhnya dan menyokong sepenuhnya, dan kita sebagai rakyat Malaysia, saya menyeru kepada semua menyokong sepenuhnya kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk halau orang Israel yang ada dalam negara kita, tuan-tuan. Kita menyokong sepenuhnya benda ni, tuan-tuan. Jadi faham Amir, faham Amir. Do you guys know Malaysia, the beautiful country that Nanami was trying to take his vacation to? Yeah, well, they just announced that all Israeli nationals found in the country are going to be deported immediately. Now, I don't know much about Malaysia, but y'all just earned a fan out of me. I will come visit. I will spend my money there. I will buy some food. I will buy some antiques, trinkets, whatever. Shout out to Malaysia. More countries should be doing the same, I think.
Well guys, breaking news. Several US congressmen have urged Washington to suspend military training funds for Malaysia following Prime Minister Anwar remarks that Israeli citizens in the country will be tracked down and deported. Now, a few days ago, Prime Minister Anwar made a remark that Malaysia will track down Israeli citizens and deport them back. And this pissed off some US congressmen. They said US should make it clear to Anwar that with our aid and support comes with an expectation that they will not target the national of one of our closest allies, which is Israel. They also said should Malaysia refuse to reverse this discriminatory policy within 15 days, we urge suspension for IMET funding. Now the funny thing is, Malaysia have been barring Israeli citizens for decades, right? If you look at our passport restricts us to go to Israel. Now according to Anwar, he described the call for US to review Malaysia as misguided. Anwar said clearly that the 8 US lawmakers who mooted the idea were out of touch with global developments. Truly, Anwar also said many countries impose such restrictions and Malaysia has done so for decades. Well, clearly those US lawmakers were out in touch. How can they not check this? Let's look at our passport. Our passport prevents us to go to Israel. What do you guys think about this situation? A country just announced it will deport any Israeli citizens found within its borders. Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim said, quote, "Any Israeli national found in the country will be deported immediately. Malaysia has banned Israelis from entering for decades. Many Israelis are dual citizens with other passports. They illegally use those passports to enter Malaysia. Now Malaysia is deporting them. Malaysia has been openly hostile toward Israel, especially since Israel's attacks on Lebanon started. There's only an 11% chance Israel withdraws from Lebanon this year, according to Polymarket. Malaysian immigration officials have already started investigating over 268 foreign nationals, and the Prime Minister says Malaysia will not compromise. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia bersedia membuka hubungan diplomatik dengan Israel tetapi dengan satu syarat penting. Beliau menegaskan bahawa Palestin mesti terlebih dahulu diiktiraf sebagai sebuah negara yang merdeka. Kenyataan itu menarik perhatian dunia kerana mencerminkan pendirian Indonesia yang tetap menyokong penyelesaian dua negara. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. Saya tegaskan bahawa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Presiden kita Prabowo terus kemudian ditanya, bagaimana tentang ini semua? Aku nggak tahu ini diulang berapa kali. Kalau nggak salah aku udah 3 kali dengar. 3 kali dengerin bahwasanya Presiden Prabowo mengatakan bahwasanya kita harus menjamin keamanan Israel. Dan mungkin aku nggak bakal bisa ngerti
tentang cara berpikirnya presiden seperti apa, ngerti. Karena bagiku itu adalah sesuatu yang apa yang terjadi menjijikkan banget. Dalam kasus ini, pembunuhan yang masih berlangsung, genosida itu belum berhenti loh. Kenapa harus terus-menerus mengatakan bahwa kita harus menjamin keamanan Israel? Itu sama aja kayak tadi, orang ngerampok, terus kemudian kita bilang semua masalah akan selesai kalau andaikan kita bisa menjamin keselamatannya perampok. Tapi teman-teman sekalian nggak selesai sampai di sana. Karena Presiden Prabowo ternyata sudah menyetujui untuk masuk dalam Board of Peace yang dibuat sama Trump. Dan itu menurutku adalah jelas-jelas sebuah penjajahan gaya baru. Lalu dia bisa menentukan apa saja yang mau dia buat terkhusus untuk Gaza dan Palestina. Nentuin nasib orang lain. Di titik mana Board of Peace itu menyediakan solusi bagi orang-orang Palestina. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi, menjaga Datuk Seri Anwar Ibrahim, menjaga Perdana Menteri kita. Hari ini kita digemparkan ahli perwakilan Kongres dari Parti Demokrat dari Amerika mendesak supaya kerjasama ekonomi, kerjasama keselamatan antara Malaysia dan Amerika ini disemak semula. Susulan ketegasan, kelantangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim menghalau warga Israel yang dikesan berada dalam negara ini, yang masuk ke negara ini menggunakan pasport negara kedua. Dekat sini kita kena faham, walaupun surat ini hanya ditandatangan oleh 6 ahli Kongres Amerika itu, dan surat ini bukan surat yang mewakili pendirian rasmi Washington ataupun pendirian rasmi keseluruhan kerajaan Amerika Syarikat, dan keputusan sama ada surat ini akan dibakul sampahkan ataupun tidak terletak pada kuasa penuh Presiden Amerika. Itu kita kena faham. Dan kita baca perkembangan ini sebagai satu bentuk ancaman, satu bentuk political pressure kepada negara kita disebabkan kelantangan kita membela negara Palestin. Kita faham yang itu, ya. Surat ini seolah-olah nak campur tangan urusan yang melibatkan kedaulatan negara kita. Kita tak boleh bertolak ansur isu ini, ya. Kita memang daripada dulu tidak mengiktiraf sama sekali negara haram Israel ini. Kita pegang yang itu daripada dulu sampai sekarang. Pasport kita terang-terang menyebut perkara ini. Jadi 6 orang ini nak panah pasal apa aku pun tak tahu. Dan kalau kita tengok kenyataan balas daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi, Perdana Menteri kita baru tadi, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim bertegas, kita tak akan hirau sebarang tekanan, desakan untuk mengganggu gugat kedaulatan kita ni. Jangan, kita tak heran. Itu satu maklum balas ataupun kenyataan yang sangat-sangat keras daripada Perdana Menteri kita yang kita semua kena sokong. Ya? Maksudnya kita tak akan tunduk sikit pun pada puak-puak Yahudi ni. Jadi tak salah sebenarnya kalau kita nak tafsir keadaan ini sebagai satu bentuk ancaman antarabangsa kepada kita. Jadi kita selaku rakyat Malaysia ini, kita kena sama-sama pertahankan Perdana Menteri kita, pertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak kira lah warna parti apa pun yang kita sokong dalam isu ini, kita kena sama-sama bangkit pertahankan Perdana Menteri kita yang sedang diancam, ditekan oleh kuasa luar. Dan kita doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi, menjaga Datuk Seri Anwar Ibrahim, menjaga Perdana Menteri kita. Kita sedar negara kita negara kecil, dan wakil Kongres yang sedang menghentam kita, yang sedang sound kita ini adalah mewakili negara yang kuasa besar, kuasa ekonomi terbesar dunia. Bukan mudah untuk Datuk Seri Anwar, bukan mudah untuk negara kita. Dalam keadaan sekarang, kita hanya boleh doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga negara kita daripada apa sahaja ancaman, tekanan daripada dalam maupun luar.